For the support and all those who support us, listening every corner of the world. Lolu hlelo ke sikhamba nomathela kunje sibonga abe CNC asihlala silitshela abemthathweni that day la izolo bakhiphe lo chiwenga bonke phuma live kuyiko hayi bathaya sebe trustwe izindawo eziningi so badike lawo bakwenzela ke imhlolo bakuthathele yonke into loba kusefollows bahamba uJoe uyahamba emzalabani khona la ifika khona thinta ke uthesho okukhulu mana mbambe ke Trevor Moyo mhlalo siziba njani Trevor Moyo banga sibanda mina ke ngilapha ke ndabuka segwande emajondeni into enzakalayo ngisebenza lapha ke government building lapha ke eGwanda kunjalo nje ama-office maningi lapha kuhulumende umsakazi into khona ukuthi kwakulomunye umama wayengusecretary lapho lo mama ke wayevela khona le uthe Mpumalanga ngaphosela ke ilizwi kulo mama waqala sambuluza wathi ndinemrumo wangu ari umporisa eBadbridge kodwa ke ngancenga ngaze ngakhonjwa ke Tshisa mina lami ngilonga kwami ngikhaya into khona sokumele kwenzakale umsebenzi ngase-ofisini uthe ngenye ke imini abashayisa ngwa-fast 4 ngabe ke ngithatha laphana ke siyaqana ke lapha kwaba nzima kwaba luthuli angazi ukuthi abantu bezwa ke umsindo khona phana umsindo wabantu abagangayo umuntu watshaya isivalo kanti ngusecretary walapho labanye abantu bengasuka ema-ofisini umama lo wabetshintsha wathi mina bese ngimbhinyile ngoba sisaba indoda yakhe uyazi zangikhalela izankosi Tshisa abantu bangikhafula ngaphuma laphana kwawumnyaka ka-2006 ngathathwa ngalala ke eGwanda police station akula proof ukuthi sithandana sasikhuluma ngemlomo ifoni yakhe ngangilayo liyame la eyami ngabotshwa laphana ke yahlupha ke indaba kwakulosisa ngangishala e-ofisi wayesiluhlala sibona sisonke ukuthi siyakhuluma wazama ufakaza ke ecourt kodwa ke umajustice laba khaya bezondile ukuthi ke ipolisa ke leli selilokuzela umfazi walo yokhuluma ukuthi selidlela umfazi walo so ngakho ke bangani bathengiwe bonke ngase ngigwetshwa ke 9 years ngase ndihlala seva 6 years ngaphuma kwamanje sengilapha ke South Africa ngafela into engaziyo ngenxa umfazi wayesesaba ukuthi umendi yachitheka athi umbhinyile kwamanje ukuthi abehlukana lalowo mpolisa Tshisa ke asibeni careful ke amadoda ke abafazi bengabona sovimbe ekhoneni baqamba amanga umuntu lo wayengikhombila ukuthi ngabeleke umsukela ngicela ke ingoma evela kuChico yathi I need some money nxa ungayithola bona ngani ngayithola le I need some money you Chico selothola now I am hungry. I
Ingoma vela ke kusithwala uchikwe ingoma sithi I need some money yo yes ithethe ke Trevor Moyo wangena ke ejele engenzanga lutho ngoba kwaze kubheda kumama sebanjiwe ke amabhenji kwabana kwasongoma phansi phezulu kudu bezo security lapha ke amabhenji nje kumbe izitulo kumbe itafula sezigadiwe kule nto abaganga sesenza njengani into zezinyamazana ya hayi bamgweba bomhlaba bamfaka phakathi nobuhle nkomonye kubingelela nobuhle nkomo uthi umsakazi ke sasuka labangani bami siye partyni eNorth End koBulawayo ngachiya ke konke ngikhaya ku right ngachiya ke umama wayiphilile umama kodwa ke eselela umntanami ngasuka lapha ngokudakwa ngabanjwa Tshisa ngathola umunye ke ubhuti ngacela silala ke Sourcetown umnyaka lo kumnyaka 2016 mhla ka 10 August kosanda kudlula holiday amasotsha ngabona siyezi lapha ke bangidinga ngikhaya kungela muntu mina ngikhona ngale ngoba iparty lathi ngasekho phone umuntu lo ke engangiphethe iparty ngovuka ngathi ngipheke ngazipheka sahlala kade ngazi sokonakele ngikhaya bazama ukundinga ukuthi bangibone amafoni off ngithe ngihamba emini ngo2 sengibisela ubhuti siyandropa sabona abantu bebuthene phambi komuntu wangikhaya ngathi mehlo suka mbona kuyizilo ngihle emoteni yaphuma abantu bagiqika bayakhala kanti umama ke wayefile ngokusuka khona elele azange ngibuze ubuhlobo njana ke Tshisa ngahawula ukuthi athi siyasipena uthweni umntwana wekhona wayemncane ngikhangeleleni wayelama 3 years so abantu bangena bamthola kumama ethe daca efile ngathola lesidumbu sakhe sesikhitshiwe lakathi izinto lezi haunting me yebo kambe ngalingeka ngagcina ngihambe lomunye ubaba ukuyalala le kathi umama ilanga lakhe lokushona okumuntu lokana mvindanga ukubona futhi empilweni yami Tshisa lakathi singizwa ubuhlungu umama kalale ngokuthula ngicela ungixolele mafu nkonjeni wami mama ngazi nqoza ngitshela ukuthi kuyini umama kwazi ukuthi wafa sikhathi bani ekuseni mve kusukelele
kasikwazi ukuwela namhlanje. Kodwa ngibonani umama ke bamntwaye yimi ke unobuhle Nkomo sembhala ke ngisendlane. Ngicela ke enye izingoma lusizo lunganani mama. Ungantholela ke iyayithanda ngomama phakathi ngoma lezi. Ikakhulu yaphe umuzi luthule emdumisweni ingoma yembusisi. Mana nasi. Nobuhle Nkomo wasuka uphambaniseyo sanakumelwa ke engeke asowe zabo kwethu ngoba nzima ke osekhambeni yabona malulu uthake kusuka ke kudabula igroup akula muntu ocabanga senze ingqondo yakhe ngaze batshela ukuthi sometimes I beauty without brains bazonda abaningi hayi ngaso vele sokuyinkinga ke le hayi mana sibale siphambili never da mhla kunjani never wena ke uthi Tshisa siyakubingelela mina ke ngisengibhala ngilapha ke eMzansi Africa ngabuya ke ngangena kule South Africa hayi ngikwenza amaphepha lana ke ama passport faka uhlome ngaba la passport lapha ngangithengisile eSouth Africa hayi ngavula ama bank accounts kwaba kuhle ngasebenza eGoli senze yonke into umuntu wamaphepha senza lemisebenzi emihle into eziqale ke ubheda lapha sengithengiswa ngomunye umuntu lomhawu ngomnyaka ka 2014 bese ngilama savings ami 150,000 rands njalo bese ngizama ukuthi ke ngakhe sengithethe ke le mortgage yendlu yami
babuya besazi labanye hayi ngathathwa ke into zaphuthuma ngathathwa ngainvestigatwa ngavalelwa bathi bangicharge ngeforgery nefraud ngadifraud icompany yethi mina bengisebenza gadalala bathatha abafreeze ama-accounts indlu ke bayithethe Midrand mfana kaSibanda bengile ndlu yami enhle bangithathela bamphuqa ngasala ngingela next ngumntwana ke engumthethe wase-South Africa into engelahlaya ngaso ngasengumtshela ukuthi ke hayi mina kanye kithi kuseZimbabwe njalo ekhuma lezihloko zami ngingabuya la kubulawayo lapha ke wabona abantwana ngimthanda ke igama lakhe ke nguNomasonto emuhle ke Tshisa kodwa ke umntwana wacaba ngezinye izinto ezingaqondakaliyo ke wangenzela ke amathakathaka kodwa la ikatholanga lutho ngoba istate yathatha yonke into hayi ngibotshiwe mfana kaSibanda zonke ukuthi ngihlala isikhathi esinganani phakathi kodwa ke zama organize impilo yami ngabiselwa ke yini khona ngapho sengaphenduka kodwa ngilapha eSouth Africa impilo hayi akusafani ngiyasokola lamhla abaningi kodwa ngiyaphila Sibanda awumadoda osesilapha ke bayatsho dati injuku endigalile esizweni kodwa sometimes hayi ngingokwakini konokoza ukuthi uthi basobho ucabanga ukuthi kusecholodo kusekhaya kuwesazi idabukile ke awunjayela ibhubhe lami idabukile nxa ungayithola mana kuchayela ibhubhe lami idabukile cool crooners dala sacela ukuyitshaya ingoma ngiyakho Nevada
igama kukhona sicheleke uneva mhlangane banda njengoba nake wonke right kuwe Ngisakhumbula kunjena nje kulesihlanu inzima nabhekela ke Siband ke Cheryl Brooks ngifike lapha ke eBrithani ngomnyaka 2003 ngiyakwazi wena kuhle but awungazi ngiCheryl Brooks omanje sengihlala ngapha ke yebona linda okay uhlala Grace Essex into eyenzakeleyo bengisebenza lapha ngacina ngihlala nomdala wami umlungu Mr. Brooks besithena ke 35 years ngihlala lo Brooks mina ngile 32 yena ke uBruce lama 65 ngamthanda ke kunjalo kodwa belo mntana ke umdala kulami ke umfana lo kuthiwa ke James so umntana ke vele ke ebethanda nje ukufleta lamedlala lami lanxa ke mina ngithethe ngiyise umama wawuthufe ngecancer sokulesikhathi so ngahlala wagcina ke sendithatha ke abantu ake bandijabulela kakhulu manje into eyenzakalayo ukuthi one day ke sivela out for a meal sasuka sabu hlaba kakhulu sabuhlaba lo James umdala walala angikwazi ukuthi kwenzakalani umntana ke phezulu wami Tshisa manje ngacina sengihlanyiswa umntana ke bese silala at every opportunity esitholayo njalo baba ke wayengicabangelile nje kuthe sokusenzakala ke imessage yami sibona ke umfazi ka James wabuya ke lapha na couldn't believe it wazokhala ke endlini even ke wangicina ngena ku depression umngami uBrooks wakhala la isikhethe uhamba njani engasisinda kakhona wazama undifenda wathi there's nothing like that itshela ke umarukazana wathi la evidence into elahlayo ngangakwazi during sex uJames wasirecorda ivideo of which the wife saw it sisenza so into khona ke kwakungasaphikeki ubaba ke umngami uBrooks uNchile ngomnyaka ka 2018 manje into khona lapha ke sokulama states sokuhlupha into zangikhona kukhanya ngani sengiluza everything and uJames kasawubamba umthina kafuna ukumbona uthambe dethi old woman angimdala uma ngisatshisa but umntana lo uyandidelela yena wayelala lami ngakusithi mnandi wengakuboni lokho yena walungisa lo mfazi wabamba kodwa baya America bakhuluma kodwa ke mina indoda yami yafa isebuhlungwini ngomuntu yena oyehlule ukukhuza imizwa yakhe wagijimela kimi wangipila hawu wangipila wakhoma mama hawu wakithi uthi kasoze ngikhohlekele umnyaka ofelwa indoda injele udubo olukhulu ngiyamkhumbula Mr. Brooks rest in peace my husband I always loved you it was a mistake darling yeah yiwo lapha ke gender LSB ngicela ke unjale ke ingoma ka Steve Kekana ongayithola eduze angazi ukuthi singathini ke Steve Kekana uthi yiphi eseduze lapha ezindalo ze the cities ay what is bonele yeah
Azania. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Yebo kambeke ingomebra ke di kana challenge Sherry Brooks. Yeah, sibuhlelo ngisakhumbula ke bakwethu ke abantu babuza ukuthi hamba njani abantwana benyama endlovu. Abantwana benyama endlovu at the moment baku home liyana. Sivumile ukuthi babe ku home liyana kodwa ke into ekhona ukuthi ke social services iyazihlekelero la ngama videos la umama umntwana ukhona I problem but she's not fit to appear abantwana lana back ngakho salungisa lezihlobo ukuthi zibe izizithathaye la abantwana slow Antoine khona sambona likhuluma laye ukuthi angiyothatha la abantwana ababili inkinga yilo omncane ukuthi uza kuya nga sithemba ke uMrs Sithole oswabuyela island ongiyafilm ivideo liyana ubana ngatholakala isikhathi athathe lo omncane so indaba esazama ukuyilungisa ayikapheli kusenziwa ipaperwork yonke kuyehlolwa kwekhana bokuzahlala khona abantwana labana meanwhile abantwana sibasupporta beku home na liyana sibabona umama uyavunyela ubona abantwana bakhe akulanto ehluphayo but the most disappointing thing that social services there are so many kids around bona ba reactionary they always want to react on something they saw on Facebook or WhatsApp or anywhere they don't act on their own sikhangele kuba abantwana bayifuqa ibhare lo mntwana ngamntu akhe esibedlela andakhumbula ukuthi wathi soku highlight abantu emayilathile bamba bamthathela umntwana this is what we've realized ngabe social workers laba social services yalapha esezehluleka umsebenzi and we're dealing with that ngoba abantu bakhona abangamavila and njalo abadinga abantu abahlupheka ezindlini abagcela abantwana abangela abazali abahawulayo they don't go checking on the children but they wait for social media to expose abantwana abahluphekile then they start reacting trigger happy afike bathatha abantwana ongela ngqondo siyafikisana khatshana labo kodwa singathulisa abantwana bazathathwa babuyele ke ehlweni zabo in terms of ukhuda mahashi an update yeah icase yangikhona ke yahamba ku review kwasothiwa yes it should go for trial it should go to regional court not a magistrate court magistrate court is a lower court bafuna regional court which is between high court and the magistrate court so icase le nje ayikapheli those acelwa ke umthetho umthetho ndakathiwa indaba esecourt singakhuluma ngayo kakhulu that's why abantu bona singabhali singenzi lutho ngoba indaba esisecourt kuyajeopardize kuyathiwa sokube le jury landline but I-pressure paid off ukuthi ube njalo izahamba ke ku-trial when time comes siyabonga kakhulu ke ngisakhumbula le ngu-Trimo Mbizo unjani yakubingelela uyaphila na Trimo Mbizo lapho khona ngazi ukuthi ungabe mfowethu wena ke uthini uthi ngiyabingelela kuhlelo ngisakhumbula mina ke uTrimo Mbizo lijaka elisuka elubanda
indawo yakithi indawo enhle kakhulu. Mina bengisekhaya lapha ke Tshisa ke ngomnyaka ka2016 ngivakatshile. Into eyenzakalayo ukuthi ulaleni kwakhona ngizange ngiphuphe kahle. Ngiphupha ke umani wami labo anti bami kungani kukhona abafuna ukungenza khona. Bengizakhela umuzi wami. Ephaphemeni kwami ke ngezwa bekhuluma. Kungani ngizwa ke anti akhuluma abadlala emgwaqweni. Ngalala ngathula. Ekuseni into le yangikhathaza kwaba buhlungu kakhulu ukuthi kwenzakalani. Ngabona lamathini sabothi befika lapha ke ekhaya. Ucina ke mphuma lami ngisithi ke ngephanda. Ngihamba ke enyangeni ke ngaze ngafika leBhinga. Hayi bahle bavela bayiphosela indawo bathi bale plan lapho ukuthi ke bakuqede bakubulale. Into bakubulalela ke inotho yakho. Into lo yangethusa kakhulu mina ngoba umama sashona. Inxele babambulala asazi. So laphana ke ngabuyela ke ekhaya angageza nemgcozo lo ngathiya ngenze yonke into ambabambanga. Ngithe ngibuya ke ngoDisemba unyaka olandela oka17 ngafika lapha ekhaya ngabona ke ngani bafuna ukungifakela. Ngagcina siwattempted ngivela phuza nilupane center ukuthatha ke induku shaya lapha no anti ngamlimaza wagcina sefile esibhedlela. Ngabothwa ngaphumi laphana ke kodwa ngihlalile iminyaka yonke eCovid ngagwetshwanga. Kodwa ngithe ngisiya ke ngicela ke ibail ngo2022 yikuphuma kwami sengihamba ngoba icala khona balithoniswa. Angazi mebandinga ngoba bandingi kodwa sembhala ngilapha emothaya Mombizo. Ibizo lami legoli leli ke mfana kaSibanda. Kodwa ku anti wahamba ngoba ngiyakwazi ukuthi bayithakatha. Lokhu ngiyakuzwa emzimbeni wami umzimba wami awudelele Tshisa. Asi izinto nje ngikwazi ukuyenzakala. Mfowethu uzaqeda abantu. Ungezwe ukuthi mama khona abakukhona ukukhona ucela usiyabulala umuntu sithi kongona umama wenzethu. Hayi. Awuhambe exolise abadaleli ikhulumi. Bona ngizawuhlupha lokho ngomnyaka angazi njalo. Kodwa ke igazi lomuntu ndoda ukubulala asiyo into enhlela ngazozonto enjani. Xa likhona ukulihluphayo khulumzana nani. Kumbiyekele uNkulunkulu ngiyoza kudala kubone. Thina ngoba bethu bafakelwa siyakwazi umuntu omfakelayo. Basayekele ukuthi uNkulunkulu uzaphela kambone lo muntu. Cela ke izingoma ongazithola lapha ezingajabulisi kakhulu ke. Iphumshaka isesekhona na usayitshaya njalo. Abe ugcineni ukuthi iphumshaka. Azange ubuze ngephumshaka. Ukuthi uyayifuna angikwazanga. Uyaqala ukubhala umuntu engayikhetha ingoma yakhe siyamtshayela sibona ukuthi ke ngayithanda isimtshalo uthi umshaka sikuthola nophumshaka la. Ngisakhumbula ubhale ke abanye babokubhala ke amaphethisi angu10 stories isodwa. Ngiyazama ukuthi ngisifinqe zibe mfitshane kodwa hayi man abaningi babhala kube kude kakhulu. Kungasenani ke mana sikudikele ingoma yakho ke uthelo pen siyamthola pen ngana siyithole kahle lapha. Ngisalikhuthaza ukubala libhalayo libhale ukuze likwazi ukuthi ke ubala kakulula. Ikakhulu isindebele akulanto enzima nje ukubala isindebele manje. Sinzima okwamagama. Ithi ke sibone ukuthi ngikukhethele iphumshaka ko siyamthola basimthole masingamtholi siyawutshala ke enye lapha ngizayithola. Awukhethi kodwa labo splash la banolila umuzi simchayile wakhetha ke uBrixo Sweet My Baby wakhetha ke uBrenda Fassie uthola amadlozi. Uthola amadlozi. Ngoma zibona ukuthi ke enthemba ke uzayithanda lapha mina ngidingile phakathi wezingoma zami uthola amadlozi. Sithanda ubonga lonke ke lesiphathisayo lesincedisayo lesithandayo siyalibonga uNkulunkulu kodwa esikhuthazelayo ukuthi ke abantu kasincedaneni isizwe sakithi siswele usincedwa mbani. Singaphanyiswa yini lodwa kulami umuntu angaphambi isizwe sakithi ngaphandle kwenu lina linelivela khona. Singabambana njengamaJuda sincedisana nini. Kuyagulwa lapha abantu bagula abantu bafa baswele imali ezibhedlela kulabantu abama cancer kulanto eyinkosisi abantu abatsha bakithi bangani bami esikucela abantu kaNkulunkulu ubana ke sizamene ukuthi sincedisana nini. Angithi sincedisana nini nxa lo muntu lawo maziyo
lawo zama ukuthi vele usize ungathumela phela owangini badla labo makhelwane so lawo zama ukuthi ke uncedise labanye ungakhethi lo mkhubo ke ukukhetha ukuthi linike bani so samele ingoma lapha umatshelele ukuthi azifake so manje samele umatshelele ukuthi ke kathi imatshelela kathi ingoma zakho namhlanje zabanjwa uhamba njani kwenza ukuthi oJobe babuyile phela la vele bangabuya lapha kuyonakala uJobe ngangena lapha ke ubamba yonke into angaza ama computer ke la lokho sile yeah kuthi kunjalo ke asizweni lokho kulandelayo Siband City. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey. Yes, topigwa nemamonya. Welcome to Harris. The experience during your stay is what matters to me. My name is Nonsa, and welcome to the Harris Hotel. Have you ever heard the saying, you feel good, you do good? Our rooms are designed to make you feel good, whether you're here for business or me time. You are guaranteed to enjoy the experience on our comfortable beds. That feeling you get when you take a relaxing bubble bath compares to nothing at all. We serve delicious meals that are to die for. You know what I'm talking about. We spend every minute we have to give you excellence in hospitality. Check in at our hotel, number 3 Harris Road, North End in Bulawayo. Or you can call us on 0775 993 085. Or alternatively, use 0292 00334. See you when you see us. The experience during your stay is what matters to me. My name is Nonsa, and welcome to the Harris Hotel. Have you ever heard the saying, you feel good, you do good? Our rooms are designed to make you feel good, whether you're here for business or me time. You are guaranteed to enjoy the experience on our comfortable beds. That feeling you get when you take a relaxing bubble bath compares to nothing at all. We serve delicious meals that are to die for. You know what I'm talking about. We spend every minute we have to give you excellence in hospitality. Check in at our hotel, number 3 Harris Road, North End in Bulawayo. Or you can call us on 0775 993 085. Or alternatively, use 0292 00334. See you when you see.
uma ke uthola amadlozi umthini wesinqumane yanqumana lapha ke uJoe badlula bangena bakhaba intambo konke kwawonakala qalisa kuja kodwa ke sesikutholile ingoma bese ichayele ke I think ngitry Mbizo esithemba ke uphilile ufana kaMbizo laphana kuhlelo labantu uhlelo Ngisakhumbula liyabhala ke incwadi lazi zibuye siyalibalela lani nxa libhalele ngapha ngizabala ke enye ngisalindile ukuthi ke siche laphana enye ke vela ku Edna chiri hey bana ngiphonguthi Tshisa sime khona mbuti Tshisa ngoba lide Tshisa makona madika hey no kude kakhulu lapha yikela ngime khona ba Edi unjani ke Edna ngiko Bulawayo ngifunde ke sinesikolo khona lapha ko Bulawayo laphana into ezakalayo ngomnyaka ka 1995 ngifunda laphana ngisenza iform 3 ngiya ku form 4 ngathana lo mnye teacher wayefundisa khona apho ke ngoba yejwala ukuthi ngisale uyangincedisa eclass nangincedise chachaze sithandana wathatha ke ubuntwana bami lo teacher wasembuza la boyfriend yini esithi ngimele nti boyfriend nibe le boyfriend ukuze abantu bangaboni ukuthi mina la siyathandana kwawonakala Tshisa ngacina sengizithwele ngoba yisebenzisa ama plastic welilanga wathi mana ngikhiphe ke iplastic wakhipha ke iplastic uthi uthi ngasibamba ke isisu kanjalo uthe senjalo ke uteacher lo ngamtshela ngoba ngase ngani yahlanza ke classini amamisi ebuza uhamba njani wathatha wantingela sithi ngisikhiphe thina njengabantu esisonta ke esipostoli ngayalo usikhipha ngoba ngikhaba sefuna unanzelela into yenza uteacher lana wahamba kwakhuluma nama teacher ukuthi isikole esiphakathi kwedrobha koBulawayo ukuthi ucela ukuthi ngifunde khona uteacher lana wayesazana labanye laye abegwere eRegina Mundi uteacher wahamba ngikhaya wathi umntwana semthole scholarship ngifuna ayifunde eRegina Mundi wangihambisa kwenye private college ke eGweru ngahlala khona labadala bekwazi ukuthi ngifunda eRegina Mundi kwenzakala ukuthi ngilapha sokubi umntwana kwafika isikhathi esibelethe ngabeletha wazama ukuthi ngifuna ukuadoptisa abantu abona ukuthi adopta la adoptisa abantu kodwa ngala mina uAndrew agcina sekwazi uteacher lo wasehamba ukuthi yangilobola ekhaya yikupha kwami esikolo Tshisa ngaba nomntwana umuntu lokhu wabaleka ubuyele emfazini wakhe umntwana msekhulile selijaka elidala ayingamfuni azange amsupport uMr Sorenso swaritha ukufundisa ngicela ukuthi umqambe ibizo lakhe mama hey kathi ka anya kwazi ukuqila lapho teacher lo ukuqila into embisebenzi into mele siyidingisisele mama umdinge ke agcine ke umntwana lanxa seyindoda endala kodwa kwangwazi kuhlanga ukuthi akwenze isihluku esinjalo so ke siyabonga ke wena khona ngapho wena Edna Tshisa what is it Edna Tshisa siyabonga Edna Tshisa manje sebhala uthi useNdiya abantu bakithi bakhona leseNdiya kunjani eNdiya khona ngapho sithemba ke ukhambela kahle siyacela ukuthi kumathelela asitholele enye ingoma futhi ngoba ke umthini ngathi lapha ngani ke yenza ke isimanga sibone ke ukuthi sinamthola yini le yade icelile ke umlaleli wethu sibone uzayithola mana sibone wena uEdna Tshisa uhlelo Ngisakhumbula thula moya wami thula moya thula moya wami thula moya wami thula moya wami thula moya thula Jesu thula moya wami thula
Sound very familiar to me. Yeah, Ngisakhumbula ngeke sibaleke incwadi iyothi yokugcina ke namhlanje. Igama lami nguSikha. Sabona Tshisa uSikha leli libizo lami lesiphakathi kodwa isithuphethe but isibongo nguMofu, umbize Mofu. Unjani ke? Tshisa mina umuntu owendileyo. Ngithethwe komoya. Into enzakalayo ke okwamanje ngile 42 years old. Labangani bami ke esaphila sonke kudala sezinto zethu ezimnandi. Into enzakalayo ukuthi kusiye kwathiwa ke kule ndaba ezimnandi ngabangani bami ke siyibona ke abantu abasikhipha siyo samanyama emawusweni. Hayi ngathatheka kwaba kuhle. Lapha ngaba le boyfriend engitholile lami ukuthi ntshontshele usakabantwana. Ngeke ukuqeda ke itswayi ngoba sabantwana usebenza nzima. Sometimes sichaka nyembe kabili enyanga. So ngithe ngikhona ngale. Lo ndoda wangithatha ke ukuthi sambeni eparty, sambe epartyni abo mnandi ngalo langa ngazi ukuthi lami ngumama. Kodwa kuthe unjalo wasesithina sisinathile wathi khathi undalo sivele namhlanje sihlanga lawo sese experience esingu2. Mina njalo hamba lo mngane wami uGideon. So sithi hayi afuna ukutshela Tshisa abantu ngazi babenathileni bangithelela bengijitshanisa la ubhuti. Kwaba nzima. Umfana lo ke ebuzela la wathi lo mfazi kodwa ukhanya ukukhona abebenathile bangithelela sibili hayi ngaphela ngasutha ngihamba ngikhaya fole nje ngoba wathi ngilela umngane wami ekweleni ngikhaya sibili azange ngihluphuse abantwana kodwa kade esinqase ngenza vela ngisezwa lutho lokho kubuya ke umfanekiso wedaily yana labona ubhuti xa ngifonela ubhuti lwana uyimbuloku ukuthi yena umfazi wakhe siwabona songabeke ngihlupa ngicela ukuthi ngithiyane naye kanti waye ngasetshenziswa kabuhlungu so ngabantu bona ukuthi babeziphisele ngalelo langa ngimusikhampo Mofu odawulile kakhulu sisazi ukuthi ngenza lokhu ngani ngenza ngenkanuko zomzimba lokuyengela sengathi ngaxabana lo mngane wami uveze ngendaba zonezi asabonana ngiyaxolisa mfana kaSibanda ngicela izingoma ezinandelayo hey bakuthaphuza mama bakuthaphuza bengu2 hayi awubona ukuthi lapha uvela ungcolile mama hey madoda kanti kwenzakalani hey gender eva hayi lelelezi uthi ke sasidla ke enyama ngicela ke unjele ingoma lana ethi sikorokoro kubugimiyo la lakhe mafuna gimiyo la ngihlala ngichaya
Chai, Umbula, Mama Chai. How can Zabane? Umbo Street Lava Tombis. You got any street lava tombis. Manasim Nigayon. There were Machelela, Seba Kurmachelela, Lava Visama Kundana, Kichmana, Kichmana, Ocho, Sababong and our. Gonna get in Goma district in Abo. Said, okay, Ngisakhumbula, the Marapana Church. Sebo, God bless, bye bye. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey. Yes, topigwa nema monya.